Munduume wa ukuu wa katikati niuwaiwe ni ikwisililw'a kwithiwa Nzangili masaani ma utuku musyi kwake kuya Makongeni Kyulungwa Mwingi kauntini ya Kitui. Nzangili syiwetekana inoonekie kisioni cha Nguni syumwa ile mbitu nayu syaatha Munduume usu na ivuti na kumuwaa kiokoni cha kuamukia umunthi. Lina musangi nukutwelesya. Itu ya chevania kumbela kisio kia Kyulungwa Mwingi kati itina wandu ala ikwisililw'a ta Nzangili syamuvea wambai ya Kisomali kuvamia musyi na kumuwaa mutumia wa miaka 30 musyini kwake. Onina na kameme kaka bindani kalata tambuka kisioni kia Makongeni Kyulungwa wodini ya waitani Mwingi kati muka wa mututiani wailisa kameme kaka na mwendo wa saili sa utuku Kiio ta unaonie mundu mangoni wa nyumba yake ya kuya. Iyo numa uyane saili ni no kine dia musyi wako vano twikala tweli na mwithila na kuya na no wengi me ave na mete nyombe nene na choka kuwa mboka bwigo ni no ni mundu akwenda lika kikoni na amba kona tewe na nimwambia no kuthio kwa mai na stoka kusikana thatiwe unini waza wake ni mukubange kidogo na imwamu na mukule niwe akilia na mukule ngo ala kunena na uambu akwenda bingwa nyomba na yu musyi nake abingwa nyomba makomane abumomone yu amukule wenda chao akilia umundu usu ndone nawe amukule nge akilia amana ndandu nena nduthina ku tiyo yu mwathi isachile kila wathi we nako na semba na thina lekerekani yuni kukerekani ngo na makumulika kuya nongomona mamulika na tochi mutui wa musyi uni wawetekana itina wa muka wa mututia koko makethekani kumana na wia no vikie kwake kioko tena na vala ukueta tama vikie musyini kwake na kwithiwa mutumia kwesitwa mwimi mwasya MY kwanza ya kuathangwa na ivuti ni waweta mbulili ite sithitwe isioni kivathukanyo va kauntini ya Mwingi kati kwilungu ya mbewa wikili. Ite ripoti nika mugongo pe bandu tunaina nzoka na niuwaiwe nimoneka asumale nimoneka Mwingi na nimatumuzwa ni polisi na masya mokite kumanza andu manengie ng'ombe syo makovethisie na nimebithi ni maiye na niuwaiwe manaina balwa ila niyo ndamise. MCA wa bodi iya waita Joseph Kasungi ni watu la mutima ofisa musyi kwa kilo kuweta isililw'a ata methito maithio kisioni kivathukanyo makwite mio miathe ya kao muthemba wa mavuti avala bikia yuma tavikia na kusewa matambia makemeo. Maneno iko na karibu wiki mbili kweli tatu hivi kutoka side za Ngomeni Nguni ikakuja mpaka hapa kwetu, na jana kulikuwa na kwa social media kila mahali reports kama wako hii area ya kwetu mchana, na mimi nikapiga simu kwa secretary wetu Mwingi sikupata response. Jioni nikaongea na DCC nikamwelezea, tukaongea kabla kumaliza simu hivi ndo tukasikia risasi. OCPD wa Mwingi umeloni waso Ibrahim wako ni waweta tamethito musyi mana na Nzangili okulie nenzi mathukume maya mwamba na maofisa musyi inokenda kumekia mbeni. Ibu kadri ya uwezo wetu hii mtu tumetafutana naye karibu wiki mbili. Nadhani kuna baadhi yenu mtakuwa mashahidi yetu. Lakini ile kitu ya muhimu tumekuwa tukipata habari ameonekana Kivao, ameonekana Enziu, ameonekana wapi, tunatuma askari kila wakati. Habari zingine si sahihi. Tunaomba raia, hatutaweza hii kazi peke yetu bila nyinyi. So tunaomba tushirikiane tuweze kupata hii mtu. Kuna baadhi yetu pia wanapatia habari. Sisi tumeweka mtego karibu wiki moja mzima sasa. Kila tukiweka mtego hakuji. Inamaanisha nini? Kuna baadhi yetu pia wanapatia hii mtu habari. Kweli? Sasa sisi tunataka tusaidiane. Tukisaidiana sisi wote tushirikiane, hii maneno tutamaliza. Ripoti ya Vlingo Mauvo kuma Kyulungwa wodini ya waita Mwingi katika kauntini ya Kitui ni Lina Musangi.